Ia o lo tai mai le. Fionga le whatono le nei aonga. Sunga ia e moni Tesese. Ta sei mane. Ministara ngolango. Ia le fionga le ministara. Ia whapere sunga i. Whawhiangainga. Ia e wala o tuloa. Ia tātou whanau whau. Ia se ia ngai mai tonu. Ia mo tātou whamoi moe le nei tai ao. Ia o tamai tayo Catherine Pena na whama maine masiri ia le Ekalesia Katoriko. Ia ka so mai ai dona lua o templo fare sare lua maravaya ia le Ekalesia la spirito le toe te mai. So mai ai tamai tayo Esther Tawai da fama o soli mo Yesu ia o le Ekalesia Yesu Keriso da o ia asa na tai ia o fa nga wina nei i le vi transport so mo mai ai numero fa e Norisa Pasenga fa le fa mo soli Ekalesia e fa ka Samoa lona lima so mai ai rio i lecture tabani e vise masamitau Amazing Love Christian Church, mai Santau. Whaneu filemu, leo neno sa fotu, lea o le Ekalesia Pentikoso. Whataitaia o tineru, so mai ai, la whana o ne nyafu, sa tuia atua, ia o le Worship Center. Fieta Fosio, ala fua mavainganga, Voice of Christ, so mayele sa maitai, fono fili matautia, papa sa taua mane yafu, Ekalesia Metutisi, lona se fulu, le tātou leina o whasolo mai ngongo sina o fisa, manono mawhale atiu, Ekalesia Yesu Keriso lau whaio aso e ngatai, so mayei ha fina ropati, me le afioanga o whale lantai, Assembly of God. Skul marilua, a ini maungatai, si umu mawaiee, o le Worship Center. Skul maritolu, aleluia la kusuanga, mai sa whai, mapase la, Assembly of God. Ke vieta, wini, le tongo matotua, Ekalesia Yesu Keriso lau paia aso ngatai. Laine le mawai, lau lii mawhenga Ekalesia whabroftonga Kersiano i Samoa. Skul mareono, e tātou leina le lea i oka Jeremia, whale akuna matuanai, Yesu Keriso lau paio aso ngatai. Luai koua maro, la au leola, whaia ai manu suatia, Ekalesia Yesu Keriso lau paio aso ngatai. Skul marebangu, Maureen tapusoa, sa fotu marefanga ori, Ekalesia Katoriko. Pero nei te finau, ia, mai le afioanga o manono mapuipaa, Ekalesia Metutisi, Miracle Pulimangafa, Tulaele Mawaiusu, Ekalesia Katoriko, no lo whaingaruenga nei le Frankie Jose. Ofa, Roxanne Maungatai, sa ambiatu masaulo fata, Ekalesia Yesu Keriso lau paio ase ngatai. Rebecca Fonoti, whale apuna manono Ekalesia Metutisi. Reti Falaniko, whale apuna mtukutafoe, Assembly of God, ia o lo whaingaruenga nei le tātou whale tuimu. Rocky, ia o whale wha matautu le whanga, Ekalesia Nazareta. Sa whainga le toa ono malama, sa lailua na rovaya, Ekalesia Metutisi, se fulu no toa, whale apuna, lufi, Ekalesia Yesu Keriso lau paio aso e ngatai. Celestina se amiam, sa matai tai malufi, Ekalesia Yesu Keriso lau paio aso e ngatai. Se rafi tia, sa matau fwai lalo, Ekalesia Yesu Keriso lau paio aso e ngatai. Sina la mai male ula Erika, vai nganga ngai fo le fanga, Ekalesia Katoliko. Soni Poponaro Mikaele,
sina monga masale au mua ekalesia sapito le toe fio mai sa mai tai Susana Yohane me la fanga o sama tau male au waa ekalesia katoliko Terry Chang la fanga o mulfanua ekalesia katoliko ia o lo fai ngā ruenga nei ele Samoa ko Miso Peng Turoto Matulino la fanga o polima leo muenga ekalesia whakaputonga Cristiano Samoa o lo fai ngā ruenga nei San Lote Flores Valentina Penny la fanga o no foali mataufusi ekalesia Worship Center Valusugi Talita Vaitele Masiusenga ekalesia whakaputonga Cristiano Samoa ia o lo fai ngā ruenga nei le Sula Bakery Ifo itua e sau, ala na whanga o sale mua o nga taiwai o le Worship Center. Victoria Toleafoa, sale mua malana malava e kalesia Yesu Keriso lau pai o aso ngatai. DJ Petelo, whare ula, vai loa palauli, e kalesia le Worship Center, ia o lo whai ngā ruenga le whare telefoni o le Vodafone, Samoa. Clara Vahai, awala mawaitomoli ekalesia katoliko ia o lo fai ngā ruenga i le mtanga ruenga o tupe al tātou ngalo. Faith Etuane ia o ngā palisi ekalesia katoliko ia o lo fai ngā ruenga nei le tātou Institute leo le Tesese. Matthew Stanley mai to loa tuanai ekalesia Yesu Keriso lau pai aso ngatai o lo fai ngā ruenga tanga ruenga o leo leo. Para nesi tariafi le pāma vai lima e kalesia Yesu Keriso lau pai o ase ngatai. Sa sali taito pangalii mangiangi ia o le kalesia Yesu Keriso lau pai o ase ngatai o lo pai ngā ruenga i le Sras Samoa. Tema lila tema salimoa e kalesia Yesu Keriso lau pai o ase ngatai. Ia seu soli i o satupaitea masasina kalesia Yesu Keriso lau pai o ase ngatai. Leven ale Silva sapali i matoa mua, mei potema e sera sale moa, nere moi moi vai puna, mashane taifu si upanga pane na tain toa mua, e kalesia e whakasa, o lo whai ngā ruenga nei, ia ile mtanga ruenga o leo leo. Ia tātou wa fia sei pati mai tātou itua mo le tātou au pao, ia whakatai a lala i lano. O tono leo wa ite nei le malama i saua, a wawa, po tupule le whaiva o tausana. O leo wa siri mere se unga, a wawa maroa fua ai lau o maua, ele nei tai au. E vea ilo leo, ia e whai mafonga tau mori, ia o le tomai te pule ma le lau mua, o le Tesese Institute, ia e whata lofa atuai, i le paia ma le mamalu i le nei tai au. Ia le sua lau sunga le taitai o sauninga, ia lau sunga pasta, si o eri puni, fiolo fionga i le minsta, fiolo fionga i le minsta langolango. E mese o tātou maro wa o fia le nei tai au. O mātua, ma ainga wo ma au mea mamai, e le vaea whala oto, Ono i lantou o le mawhai o na toa ai tau nuu mai le nei wha moe moe maa wai. O lo tui mai muri panga. Ma tāpo e mai whai o whanau. O lo mai mo mai runga o penga ta whai langi. Whātano whātu. Susu maia, ma tala mai au le nei tai au. I le sauninga whāpitoa. O le sauninga au tū. Ia o wāle wha moe moe. O le whai wina o le sereserenga. O tātou whanau. Ia e maise. O i tātou uma o mwhai na whāpaleina le nei tai au. Tā lofa lava. Ia o le tātou utunu, ia e mua lava mea i matau tisa. Le nei tai au, ia e wala au ma le whālono tuai. Si o tātou uso whātasi le pese, ia o le tātou nei tai au. Ia o na tu atu ai lea, ia e le sunga le whaiwhiau, ia pasta si o e le puni,
ia mo le tātou talo. Was
alo ia le au whai wasu. La whai tātu tālo. Le atua mamanae. O le atua pa ia lava mo le sirisiri e se lau fio. O le olo o fio le langi o langi. Ai te sila fia me o mo lo foi e neila langi. A to mo le afe o nivo mpaneta lo ta vili ma ta milo i le mate tea. E whamanua tō mātou loto ia te oe ono nei aso mātou ngofie. Ma wati ia te oe le vi inga. Ma ia te oe le whamanu ma le vi inga. Awa e pa ia lava lo suafa. Ua mātou mowina whisuia inga tele lo ia i lo mātou lo langi. O le pepesi mai o whamai e mai se lava i le convit suruiva i le tele o maengo a tunu o mātou whalongo i tala. O matua mātou ina foi o la au fia, mātou ina foi o la au whai, o i lātou eo o mali liu, Bua sili atu le whaitau au whai o tangata nuu o le mātou tunu o Samoa. Mo whapenao la ngona i o mātou loto le popole ma le whememe ai. A hui la welea, mātou te whamalo, mwhawhitai lau puipuinga malu, ro saunga le muai lo mātou atunu, i le pepesi mai o nei whalawalawe matautia, ai mai se whamai leanga o lo pesi ai, le tele o vaenga o la lonlangi. Mātou te talo i atu mauro wanga le lei ma lau puipuinga alofa, i lungo o la mātou atunu, i le nei taimi. Ai mātou te manatua foi ma te talo, mo i lātou e olo mawhitia le nei whamai, i so se vaenga o la lonlangi, ia iailo wa ao ma whamaro lo ma lo wa ao la viai, i o lātou mawhitianga ma whanoa noanga. O le aso na a tofa, o le taiao na lupe, o le tau olunga o tau mawhainga whale ao onga, o le nei tau sanga e lua afe sfuruiva, ma le lua afe lua sfuru, o le Tesese Institute. E moli atu ai a te lātou o lātou whailonga, o tu spasi, whamao ni e lātou tauivinga, ma lātou sailiinga, il saili le poto ma le ata mai na ianga wā, i whi au mga ruenga, e wālau ina ai i mātou mai lātou uma, i lo mātou atunu. Mātou te talo ina e whawhiawhia ina, o lātou loto e mai se lava o mātua ma inga, o wō, o e wa whatasi mai i le nei tai au, i le tau olunga o lātou o ngā whātau sanga. Whamanu ia le Tesese Institute i lona pule a onga, ma whai a onga, ia whātu mauina pēi o lātou lunga, le nganga o tau tua whamaoni a te oe, mo le o ina tupulanga o li mo tamai tai o nei atunu, mo whi au mga luenga o e whiranga loai. Whamanu ia tai o mātou atunu, e mai se lawa, tāpen pinaka mo whainga pālota mo le tausanga fōu. Ia iailau whamanu anga i lungo mātua uma, ma inga ai mai se li mo tamai tai, o le au whai waso i le nei tausanga. O le mātou le talo lea, mātou o le atu i ato e tū maupea, le whama malu o au i lungo nei atunu, i toi aso lo te toe le nei tausanga. Ia manuia le whaasolonga o le polokalame e tau nei, whamanuina le malu le au fia, i lau swafa o mātou o le mawala au atu i nei. Amen. Amen. Ia o leua te asa wila, i o umana momori la malapa o malo, ia i tusai ma le tātou wha mua ma le wha sangi lo tātou tapa au siri le langi. Le mori atu aire wha pti tele, ia i lau sunga i le wha whingainga lau sunga le whaifeau, pasta si o ili puni, ia mori tō matawina o le tātou mawhatanga le nei tai au, ia lai tātou sanga, i ulawa na tātou whalawina le nei tai au, ia o le tala pe e, whaapapole ina e le tātou atunu, ia tātou whaapataireanga, lei mane alofa o taumuni muri o le atua,
ia o le tua pea ia Samoa mai lana tausinga ma lana puipuinga ia alofangia le tua lausunga i mai sifoi o le tua ma le ainga ia utupupuina pere fina ngalo folo le tua ia wale soifua walauina ia wale tautuaina o Samoa ina ia manuia lona soifua whaleanganga. O leo tātou wo mai le tasi vaenga tā ua o le tātou porkalame le nei tai au ia te au ma le amatele whaaloalo e walau tuai ia i le sunga i le whaatonu ia po le director o le nei aonga ia le sunga ia e moni Tesese ia mo le ripoti ia wa le tātou whaamoemoe le nei tai au. Sumeia. Honorable Tialadea Tusa, Lenin Dionisio Hunt. Afionga Minstala Malango, Lenatai Victor Kamakua. Le Fatonua Campania, le South Pacific Broadband, le Faletua Yamalo Skies. Matua Aina Mabu. Faftaimo Taranga Molia Taitaki Olisamina. Tesese o tau finangalo ma lo langona whaftai I lo tātou mataisi. Mai tātonu wa whaafonga liuwa I langona whanga e tia. Ona o whamuimoi wa whaatanuina malemania I le alofa ma le pule whaasoa mai a lo tātou atua. O te whaatalofa mwhawhetwa I atu ma lo ese wa whia ne yasi. Whapea mamalu o mātua, a inga mawo o loo whaafunga mai I so o se nofua. O na puipuinga mai le pisela, na tolo ko ai le whaarunga o le lua afe se furu na leipa. O na o whaamai o koriti, ua le ma whai ai o na whaatauina, na tātou whaarunga o le nei tausanga I tulanga e masani ai. Ai whaftai mo le awanoa, e mawhai ai o na whaeronga ina, le whamai aina o ngā luenga whaaleawa o ngā, mo I lātou ua whamania ina. E ui lava ina ua le mawhai o na awai mai mātua, a inga ma wō. Whapea le toa tele o la tātou wā o ngā, e mōni mawina le nei wha moe moe, vanga nā I mātua to ai titi. Mo e maua tu spasi maua lunga wa iai ile no mera patakula aina. In June this year, we lost a much-loved sister, a treasured friend, and a kind benefactor, Miriama Osala Bracken. Over the last many decades, Miriama Posala Bracken, with the support of her husband and children, sponsored several students at the Tesese Institute, all of whom have completed their studies and are now employed in the public and private sectors in Samoa and abroad. Miriama also financed various needs and supported the Tesese Institute in countless ways. Although she has gone to rest, we will always remember Miriama for the great work she has done and a beautiful heart she had, which made a difference in the lives of many of our students. Fa'aftaitele Miriama. I ask that you please join me for a moment of reflection and respect as we stand in silence in honor of Miriama Osala Bracken.
Whawhetele. O sina tala o tole nei I taualumanga o la tātou a unga I le lua afe, lua sipa. O le tausanga nei na pasi ai o le Samoa Qualifications Authority le whamaunia ma le aloa ia ina o tusipasi la asanga wha a la tātou a unga I to mai tau pulenga o ngā luenga wha ofisa ma mata upu wha computer. Whaatai le pulenga o tusipasi ma wha ailonga tau aloa Pea I lātou uma nā tofu sau I lea la asanga tāua. Ona o le taku mo le puipuinga o le tātou atunuu mai le whaamai. Na le mawhai ai o na whaataunuina vasenga le a onga mo le whawa yaso I a me. Peitai, na mawhai o na whaawawina pea le tuina atu o le sona mafsoswani I ta maitai ma li I a onga e ala I awala whaatekunalosi. E ui foi ina tāpunia su enga whaavau mālo mō se vaitaini, ona o le whaamai. Ai sa tu ina mai le avanoa e le sosaiete o a onga whaapisinisi a Australia, e su e ai te maitai mā lii o le a onga I mata upu whaapisinisi I le māsina o ke topa I le tausanga nei. Ua whaailo mai whaai unga o ia suenga, peitai. O loo tau fia le awina mai o ia tuispasi, ona o loo tapunia meli ma whewa inga I le vau Australia ma Samoa. E valus fulua I lātou na pasi a lātou suenga Australia I le tausanga ua mawai. Ai limas fuluiva e na whaamanuia I nā lātou suenga Australia I le tausanga nei. O nei tuispasi, mai le vaenga lua ngā I ilunga, o le a tufa-tufaina I se taimi mulimuliane. E valus fulfitu I a lātou na pasi a lātou suenga I le vaenga mua o ia lava suenga. Pita, ua le mawhai o na whaatasi mai I lātou I le nei whamoe ona o tapu e whaama. O se whaamanatu I le awa o onga. I le whaapea a maua loa le ngā luenga o na muta leo tau mawhai. E au pea o na whaamae a o onga se ia o ina maua tipiloma ma to mai mo mia mo ngā luenga wha ofisa. E au foi o na whaawa watu leo la o ina I universite mo tikeri a wani lumana I manuia tili. E fast fuliva I lato le a maua tuspasi tipiloma I le aso. O nisi na wha I wina lātou por kalame wha lea o onga I le lua afes fuluiva. Ai na tolo po mai I le tausanga nei o na o tūlanga e pei o na moa I tā ua. E to a lima le a maua tipiloma, e to a ono le a maua tu spasi vaenga wha, ma le tolu sfulvalu I le tu spasi vaenga tolu. E te lelu I tau na whiangai ma le a onga I le nei tausanga. Te tai. Sa wha alia pea le anga le leo le atua e ala I le te le atua wha manuianga na maua le a onga mai li I ai pea le tapa au le langi ona o lo nā rofa. E toa tele I lātou na anga le lei mai mo la tātou a onga nei tausanga. I lātou o lo o alala I atunu I whafo ma I lātou I Samoa nei. O la mātou tatalo ia whaatumu atu e lea tua lo o tau ta mau a inga. I ala ese o lana whaasua ma lana fua. Ia whaamania tele lea tua I lava singa uma
o outou whenga iai i atunu mamau, whapea i lātou i Samoa nei. A o le whaiuina sa mātou upu, e tu ina atu la mātou whaafitai whaapitoa. I laua fionga, le minsta o tiute, matupe maua, leo leo, ma whale pui. Awa e ui imtele o tiute wha le malo, ai ua whaava noa o taimi tā ua, ona o la mātou whaatala u atu. E taitonu loto, o saunoanga, o le a e whaasoa mai mo lo tātou aso, o le a avea lea e le ngata o se luinga le vasenga whai waso, ai o le a whaamalie i nai foi le whaafofonga a mātua, a inga mawo. Mātou te whaafitai a lau fionga le na ta i tā māpua, whaapea pasta sioeli, ma le whaltua i a malo, molo o tau whaatasi mai. Ua sanga whaamata ngofi ai le nei wha moi moi. Tau ina ia maua pea lo o tau soi fua lau le lei, a wāti u te lo whea ngā iai. E le ngata i le tu i le tino, a e whaapea foi i le tu whale nganga. Malo, thank you for your support as proven through your attendance, taking part in today's graduation and through other ways. We are also most grateful for your caring heart. Whaafitai mata. I mātua ma walaulia. Walaulia whaapitoa, a wasenga maua lunga le haonga, ua mawhai o na awai i le aso. Ai mai se mātua maainga, o lo o whaafafonga mai i lunga o awala whaateknolosi. E ui ina ua le whaatasi mai le toa tele o tau i le nei aso, ona o tūlanga tau le puipuinga mai le whaamai. Ai avea le nei awanoa. E moli atu ai la mātou whaafitai tele i la o tau ngā luenga tāua, ma lo tātou ngā lulue whaatasi, a o whaanga solo le tau sanga whale haonga. Sa o tau pō le whala, maula le muli la, a o whea ngā ialo ma whanau, ma le a o tauina i le nei tau sanga. Ma lo tāpuai, o lea ua ae i whanua le whaatama soale ina. A o tātou anga i atu i le whaiunga o le nei tau sanga. E a velo o leo e whai masui o komiti whaatoni. Le pūlenga, whai aonga, ma le aonga Tesese i lalo vaya. Ai maise vasenga whaau o luafe sfulu iwa ma le luafe luas fulu, mātou te whaape atu ai. Ia outou maual fi le mu, le fia, ma le manuia, i le kerisimasi, ma le tausangfo. Soifua. Sei toi o mai se pati sele ia mo saunoanga. Ia toma tai whaatonu. Ia au le nei tū lai wala au mar whaaroro atu. I la wafionga i le minista. Ia o tupe maua. Leo ma wharepupui. Ia la wafionga i mo le saunoanga au tū i le nei tai au. Whaatai. Lausunga i le taitai o le sauninga. Laua fionga le mista langolango. Whaatono le company le South Pacific Broadway Band. Le whaatono le aonga Tesese. Le mamalu o matua maainga mawo. Whapele aunga o le auto le neaso. Le vasenga whai o le luafe sifun ma le iwa. Ma le luafe lua sifulu. Whaftai lausunga le tatai o le sauninga, o mai ona e palango, i le atua lo tātou whaamoemoe, tātou au whatasi i le nā. O le upu i le whaiwa aingo fie, a mai le amotai, e tali le amouta. E whaifoi o lea, a le toi aso na i momoa. A ola la palapa wa sa o le aingo fie,
ona momoli loa lea o lapalapa o la au I fona. Whaingata lau tapo inga mamala. O pa ia o whatu ia le manu, tapo taota malalo ni we o tua o whai whatu. Ta lolo le whatu a inga tausi ia I la ua na tai. Tanu mapua mnongi a manu, ma le nofo ai tu a inga ia fuata. E manatu le tue suia pe whapopo se I o topa ia, sa ma whainga e se leo tu launa lava. O se fianga moau, le wai fatasi ma o tau le ne yasu whapitoa. O whainonga ina ai le whai wina o ngā luenga whale awa onga, na whea ngai maalo ma whanau o whapale ina I le so. Whare watu ai le nganga whawhetai le pulenga a le Tesese Institute. Mo le awa noa watu ina mai, o te whai ai si upu, wale aunga o aute o le whaamomoe I le ne yaso. O le aso o whai longa ina, ai le whai uina manuia polo kalame whale awa onga, a nisio alo ma whanau, o lo au tau ina, tau ina I le aonga Tesese. E whamalo atu I ate o tau I wasenga whai, o aso ona ua I umanuia tau I vinga o le mafofau, mo le nei vaenga o lo tau soifua a o ina. Congratulations and well done. E te tau ona o tau mitamita ma fia fia, ona ua usia nisi o au tau sini tau a o onga, ma whai uina le nei la sanga o au tau tau mawhainga. I le ngatina o awatu le whamalo I wasenga whai, ai o te awatu fo'i le whamalo I mātua, mainga, o I la tau o whamanuia ina. I le malanga whale awa onga a le whanau. Sa o tau malanga whatasi mai la tau, whainga tā mawhita o le ala, o nolo o tau alofa moni whamatua. O waenga uma o tau mawhainga le whanau, na o tau tuu atu la o tau fisosoani, lango lango, ma la o tau ta po inga ina ia manuia a la tau tau mawhainga. A le aise sa tauro, e le aise pale. A o whainga tā ma wheta iai ma le whanau, le whenga iai ma le tau vivinga, o mawhauwhaunga. Na o tau fisosoani, lango lango ma whamalosi, yatu ya I la tau. Mātua ma ainga. Le whamarianga o alo ma whanau le so, o lo tau whapaleina fo ilea. E tau I atu e le atua ya te o tau uma, e tu solo o tau alofa mo alo ma whanau. Whawhetai le titi whaitama, o moni lava le upu, o au o mātua whanau. O te whawhetai atu I le komiti whatonu, e pūlenga ma whai aonga le aonga Tesese. Mo la o tau ngā luenga na whatinoina I le mea sili na o tau mawhaia. I le au ino alo ma whanau o le atunu. E le ngate le nei tausanga, a I le silia I le 5 tausanga, o whatinoina la o tau ngā luenga alofa. La o tau upu tau loto, o le excellence, quality, service. Whawhetai la o tau awaunanga, mo tupulanga Samoa, o lo o tau ngā lulue ai, ma le le whaalongolongo ti ngā. Ina ia maua ni lumana I manuia o alo ma whanau, o lo a o tau ina le aonga Tesese. Whamalo ma whawhetai atu, I la o tau awaunanga. E tau e a tau si fuai tau e whapenei. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Le au ino le mawhauwhau e au noa ma le au ino le loto. E leo se au ino lea. E mawhaina au ino so o se tasi le poto ma to mai mo mia. Au le amio e whaingata o na au ino. O na sau ma le loto ma le fatu.
O le olanga o ina le muta pe a whaiwina mai le aonga. E whawau pea i le olanga atoa. O le whaiunga wa onga i pokalame ma o tau suenga. O le amatanga lea o lo tau o langa tautua. Ma le tuina atu o la o tau au nanga. E le whaingofie le ola au auna. Tele lui tau ma whawhitau le whengai ma o tau. A o le whautuanga. Me o tau whamaoni so se ngā luenga, ma so se tiute e tuina atu tau te ngā lulue ai. Successful people are not born, they perform. Not for a day or a year, but throughout their lives. O upu alupa, tusia Lukas, fulono non fai upa se fulu. O le whamaoni le mea iti iti. E whamaoni fo ia i mea tele. Mana o ngā tūpito lea o so se ngā luenga whalaputonga ma kampani ai maise lo tātou malo. Ia whamaoni le whatinoino so o se tiute ma so o se ngā luenga. O leo langa o ina e suia ai leo langa o le tangata mai le tūlanga whale tonu i le tūlanga le lei. A vela o tau whaurunga se tasi taimi e suia ai o tau. A whai sa tau whale tonu au le i whauwina. Ia suia o tau a vea matangata e sili o na le lei. E wha maoni, e mā ele ngā. E wha tuatuaina, e alofa. E tautua ma le loto atoa. Ia o tau wha momole atua i me uma. Ia o tau wale lofa i mātua ma inga. I wha maoni tiute ma mea uma e tō whiai oe. Ona o tō mawalea o le fia ma le manuia. Amu ia o tau. Tau te leo ma mao e sa ili. Se isi e mauai winga nei sa utaua. O se tangata e sili ona le lei. E wha maoni. E mā e ngā. Wha tuatuaina. E alofa. E tautua ma le loto atoa. E wha tino ona tiu te uma. Ma le loto maulalo. O ne winga uma. O te vaia. Mumoli mawina. I le soifua lue o le whatonu. O le aonga. Tesese. E moni. Tesese. It has been a privilege and a blessing to work alongside Emoni as my secretary for the last 5 years. I whamanua tele le tua ia te o tau. So se ngā luenga o le au tau tau tuai. E le ngate i nā tina ai a inga, ka le sia mawhianga, ai whapea lo tātou malo. I te mai tai mali o le onga e le i whai uina ala tau awa onga, au te wha malosi malulu i atu i a te o tau, i a tau tau vivi pēr si a o ina wha manuina a o tau tau mawhainga. A tātou anga i atu wha ai ungol ni tau sanga, tau ina tō mai manu mai lunga. E le lingi manuia e le matai o whamanuanga i a te o tō uma. I o tātou maua ai se fia o le Kirisimasi. O i a tātou au lia se tau sangafou. E tumu le whamanuanga mai le tua. Soifua. Let's give a round of applause for the Honorable Minister. Thank you, Honorable Minister, for the word of encouragement for the class of 2019-2020. Ia whamte atu la ufionga le Minister, ia mo le upawhala i au ianga leile tua,
ia wato finga ia male soifua valawina wale tautuina o Samoa i le nei vai tau ia vala o tulo ma le whaararo ia i le sui o filifilia o le tātou au whao ia i le nei tai au ia e whaia se opu ia wale tātou mawhitanga o mātua o tāpua i mai ia a wale tātou whamoe moe ia sumaia ia matala mai au. Lau susunga ili taitai o Taumeasina. Lau afionga ili minister whaapea lo soa tau. Le minister langolango o tiutia matupe maua. Leo leo ma fale pui pui. Le fale tua ia Marlo Stevens. Ne tamaitai whaatonu ma le pūlenga le aonga Tesese. Mātua a inga mawo. E avea au. Masuio vasenga whao o le lua afe se fuluiva. Ma le lua afe lua se fulu. E whaaleo ai la mātou whaafetai whaalea wau. Ia te outou uma na anga lelei. Ma langolango ina a mātou tau mawhainga whalea o onga. O la mātou whaafetai mua e whaafetai ai le tua. Ilo nā alofa a o whiangai i mātou ma o onga. Awa e le whaatau nuina le nei wha moe moe. Pe ana leo ngatasi malfinangalo Tesese. Whawhetai I lau a whionga le minister o tiutia matupe maua, leo leo ma whale pui pui. Mō lau sau noanga whaala ei au, whaamalosia ai I mātou, mo le tui nā atu, o ni au nanga sili sili I so singa ruenga, mātou te tau tuai, I tutonu o lo tatou atunu. O au tima inga, o whaamanatu, ina ia mātou whaamaoni I so singa luenga mātou te ngā lulue ai, o lea mātou whaia, ma whaonga ina. Whawhetai le susunga I le whawhenga inga, whapea susunga I mālo whaalolongia, molo o tau wa whio mai, ua maualunga, pa matango whiai le nei aso. We each have stories to tell, and I'll briefly share my story with you. In 2017, I enrolled at the Tesese Institute. I can't recall the reason why I chose to attend the Tesese Institute. I was a young housewife with a husband and 2 children. I was also a school leaver with no skills and no job. I had no dreams or goals for the future. When I first attended the Tesese Institute, all I wanted was to have a better life for myself and my family. During my second year at the Tesese Institute, I was sent as part of the Institute training program to gain practical work experience at the Office of the Public Service Commission. It was there that I realized God's leading in my choice to attend the Tesese Institute. I was very fortunate to be employed by the Public Service Commission. My old life of having no hope and no goals has been changed to having plans to keep improving my knowledge and my skills in order to help my family, my community, my church, and my country. Attending classes during the last 4 years has been a challenge. It requires extra work, extra time, and extra studies. Being at the office from morning till evening, attending classes after work and doing heaps of assignments, attempting to commit to my church responsibilities, and being a wife and mother of 3 children has not been easy. But I hope for something better. And I can now say with pride and gratitude, I did it. Emoni and the staff at the Tesese Institute, for your sacrifices and for opening doors to better and brighter future. We, the graduates, convey our heartfelt gratitude to you. Thank you
for serving from your heart. Thank you for going the extra mile to help young people like me to plant seeds of hope in our hearts and to achieve our goals and dreams of helping our families, our churches, and our country. E mamoli atu la mātou whawhitaitele i o mātou mātua maainga i sa mo nei mātunu i whafo. O nā la o tau whisosoani ma le whaamalo si au mai a whiangai i mātou ma tau wina o le taua o mawhauwhaunga. Whawhitai mo le tongi ino o mātou pili a onga o a mātou suenga mai whafo ma mana onga uma whalea o onga. Whawhitai mo le tuina mai o tima inga ma whautuanga ina ia fōlau i langi mā lo mātou sāta walo. O nisi o i mātou e whainga luenga i ofisa le mālo e ka lesia ma company. Mai e momoli atu la mātou whawhitai tele i pule o ngā luenga. I whisosoani e se ese sa tuina mai e langolango ina ai i mātou. Mai mātou tau mawhainga whalea o onga. Ma le whaawanoa ina o i mātou mo vasenga ma suenga whaawao mālo. E tā o tele, la o tau langolango. O nisi o le nei vasenga e pe o au, ua whai a inga ma whanau. Ma e le whaangaloina la mātou whawhitai ia i la tau ia. O ta mā ma whanau, o nau la o tau langolango, i tau ma whainga mo le whaalawa i te leina o le mālamalama. A wāselu mana i manuia o tatou a inga. O le nei, ua tau lau o le whaamoemoe, ua i umanuia mātou tau mawhainga, mai whawhitai e o tau mātua ma ainga, ai fo i atu le vi inga i le tua, le puna o le ola, ma le atamai. Lau susunga i le whaatonu e moni Tesese, le pule a onga Opus Hansel, le vasenga o whai a onga ma le laumua i lalovaya. O le au nanga na o tautu ina mai, sa whaia mai o tau loto. Ma le naunauta inga, ina ia o mātou maua le atamai, e wha upenga ai i mātou, mo so o senga luenga wha ofisa, ma le tu ina atu o le au nanga silisili. E le ngata, e le whaatinoina i le tūlanga atotoa o mātou tiute, ai ia whaia mai le loto alofa i so o se tasi. E ina whita ma whainga tā la o taunga luenga, ai sa whaia pea ma le wha maoni, ina ia avea i mātou o nisia o a oina lelei, ta o leleia ma wha maoni. Mātou titalo, ina ia fisosoani atu le tua, ma ia sanga foa i pea le ola ma le soifua lau lelei, i lau susunga i le whaatonsili, le pūlenga ma le lau mua i lalovaya. A wale whaawa wina o la o tonga luenga e fisosoani ai i ala ma whanau, a le atunuu o lo o tawina i le a o ngā Tesese. I le whae wina o a mātou upu, o te wala awa tuai man whaala lava i le tamaitai whaatonu o le a o ngā Tesese, lai susunga e moni Tesese, e tūla i mai mo le talieina o se mea alofa o saunia e vasenga whae uaso, o le luafe se fulu iwa, ma le luafe lua se fulu. Ewi ina whatau waa se mea ua mātou mawhaia, ai avea lea o se mea alofa, ma so mātou sao, e whisosoani e mo le whaaleleia, o nisi o mana onga o le tatou a onga. Ia manuia a tatou malo whaalongia. Ia manuia le au whaingaluenga le atua, whapea mamalu ua au fia i le nei aso. Ia manuia le lau mua a e ola vasenga whau o le luafe se fulu iwa, ma le luafe lo se fulu. Soifua.
Ia se toe pati mai, ia mo le saunoanga ale. Whai waso ia samaitai o me po tema e sera, ia mo le tofo i sim tu pala, ia le whatonu e mese o le tantou lau mua, ia awa tau inai, ia i le lau mua Tesese o le fua apa i le mea lofa, ia mo le sunga le whatonu, ma lo whaafitai, ia au le asoa i ma le tantou pese, ia au le pese a le whai waso, ia awale tanto fa moi i le nei tai ao a mai ele ia na so i lo le ma le tanto tu fa ino tanto fa longa. I will give the glory.
le lalo. Ia o leo tātou toa i tau nuu mai i le vaenga tāua o le wha moe o mawhai o na tātou mafuta i le nei tai au. As we all come to this special moment as we all waiting for, so it's an honor to ask the director of the South Pacific Broadband Company Limited, Marlo Stevens, to present our diploma and certificate. Ia o le vaenga mua o le certificate level 3 in office administration and computing. The Tesese Institute certificate and CESA certificate of Australia, the Commercial Education Society of Australia. Catherine Kenner, certificate 3, keyboarding English level 1. Credit distinctions. Depro Fale, certificate 3, keyboarding. Esther Tawai, certificate 3, English level 2, office practice level 2, word processing 2, business financial 2. Elijah Tavale, certificate 3, office practice level 1. Enime Risa Fasenga, certificate 3. Fataitai Tineru, certificate 3, office practice level 1, business financial level 2, distinctions pass. Fieta Alfosio, certificate 3, English level 1, office practice level 1, keyboarding credit pass. Fonofili Matautia, certificate 3, keyboarding office practice level 1, credit. Momosina Officer, certificate 3, customer service, office practice level 2, English level 2. High distinctions credit. Hafina Robati, certificate 3, English level 1, keyboarding business financial 2. Pass credit. Hallelujah, Vafusuanga, certificate 3, English level 1, keyboarding distinctions credit. Faliu Filemu, certificate 3. Gerietta Winnie, certificate 3, English level 1. Laine Lemawai, certificate 3, office practice level 1, English level 1, keyboarding pass. Lelea Ioka, certificate 3, business financial 2, English level 1,
pass. Lua i poua malo, la aureola, certificate 3, English level 1, English level 2, word processing 2, word processing 3, spreadsheets, business financial 2, pass. Maureen Tapusoa, certificate 3, English level 2, pass. Marinate Fee now, certificate 3, office practice level 1, English level 1, business financial 2, keyboarding, pass. Miracle Pulmangafa, certificate 3, office practice level 1, credit, word processing level 2, pass, spreadsheets level 2, credit. Ofa Maungatai, certificate 3, English level 2, English level 2, credit, office practice level 2, pass, word processing level 2, pass, spreadsheets level 2, pass, customer service, business financial 2, pass. Rebecca Fonti, certificate 3, office practice level 1, pass, keyboarding, credit. Reti Falanico, certificate 3, office practice level 1, credit. English level 1, pass, business financial 2, credit, keyboarding, pass, English level 2, pass. Rapi, certificate 3, business financial 2, pass, English level 1, credit, word processing 3, distinctions. Saufainga Ono Malama, certificate 3, word processing 2, credit. Sefulu Notoa, certificate 3, English level 2, credit, office practice 2, distinctions, word processing 2, distinctions, business financial 2, pass. Celestina Sam Yam, certificate 3, English level 2, credit, office practice level 2, word processing level 2, distinctions, business financial 2, pass. Rafi Tietia, certificate 3, office practice level 1, pass, customer service, distinctions, keyboarding, high distinctions, spreadsheets 2, credit, business financial 2, pass, English level 2, word processing 2, pass. Sinala Mai Mareula Erika, certificate 3, office practice level 1, credit, keyboarding, English level 1, credit, word processing 2, credit plus. Sani Poponero Michaele, certificate 3, English level 1, pass, keyboarding, distinctions, word processing 2, credit. Susana Ioane, certificate 3, English level 1, pass, office practice level 1, credit, and English level 2. Terry Chang, certificate 3, English level 1, distinctions, high practice level 1, credit. Valentina Penny, certificate 3,
English level 1 pass, keyboarding distinctions. Valusui Tavita, certificate 3, office practice level 2 graded, English level 2 pass. Victoria Tolia 4, certificate 3, business financial 2 graded, keyboarding graded, English level 2 graded, word processing 2 pass, spreadsheets 2 pass. Before Itua Esau, certificate 3, keyboarding graded. Certificate level 3 in computer studies. VJ Petelo, certificate 3. Heidi Maungatai, certificate 3, keyboarding credit. Tuloto Matulino, certificate 3, English level 1, credit. Certificate level 4 in office administration and computing. Clara Vai, certificate 4, English level 2, business financial 2 credit. Faith Etuale, certificate 4, customer survey high distinctions, business financial 2, office practice level 2 credit, English level 1 pass, word processing 2 credit. Matthew Scanlon, certificate 4, spreadsheets 2 pass, English level 1 credit. Word processing 3 credit, English level 2 pass. Baronesi Taliafi, certificate 4, English level 2 pass, business financial level 2 credit, spreadsheets level 2 credit. Tema Lila Tema, certificate 4, business financial 2 pass, word processing 2 pass, customer service distinctions, English level 2 distinctions, word processing 3 pass. Taisani Taito, certificate 4, office practice level 1 pass, word processing 3 pass. Diploma level in office administration and computing. Fiaseu Usoligi, diploma certificate, English level 2 graded, office practice level 2 graded, spreadsheets 2 pass, words processing 3 pass. Laverne Silva Ali, diploma certificate, English level 2 graded. Maple Tema Esera, diploma certificate, office practice level 2 pass, business financial level 2 pass. Nere Moi Moi, diploma certificate, English level 2 distinctions. Shannon Taifu, diploma certificate, word processing 3 pass. The CESA certificates only or commercial education
Society of Australia. Lino Pongai, Spreadsheets 2, pass. Word Processing 3, pass. Molinetti Toala, English Level 1, English Level 2, credit. And Pele Famamafa, English Level 2, credit. Spreadsheets 2, pass. Business Financial 2, pass. Any Marisa Fasenga, certificate free. Any Marisa Fasenga, certificate free. Thank you, Malo Stevens. Ia leo tātou wō mai, ia isi tātou whaidonga whampitoa. Ia e wala watu ma te whanralo i lau whionga le Minsta Langolango. Ia lau whionga le ntai, Victor Tamapua. Ia mo tau au ino tātou whailonga. Ia o i lātou nei wa siri au, ia i mataupu top students in subjects. Certificate free, business communication, Reti Falaniko. Office Administration, Reti Falaniko. Ya, saya pati mai. And the word processing, Reti Falaniko again. Ya, saya pati mai. Ia o le ipu o saunia e le whionga ia malaitai ia mo le software application ia ua mauaina foi lea e le sunga ia Reti Falaniko. Ia, tei, pati mai. Yeah, the top student in certificate level 4, business communication, goes to Faith Etuale. Also, the office administration goes to Faith Etuale.
Ia mareipu o saunia, mana tuai o sefa Tesese for the word processing faith etuale. Ia te ipapati mai tātou. O le ipua saunia e mauai, maulalo pricing, mo le software application goes to Baronesi Taliaf. Diploma level business communication. Le ipu saunia e sa rai sa pena painea memorial trophy. Mo le business communication goes to Lavin Silva Ali. The office administration (2019-2020) goes to Mepotema Esera. And the word processing goes to Maple Tema Esera again. Ia te pati mai. O le ipu o saunia e Miriama po sala Brecken Memorial Trophy mo le software application goes to Fiaseu Usoli. And we come to the special awards for top students overall. Certificate level 3 in office, administration, and computing goes to Sefulu Notoa. Certificate level 4 in office, administration, and computing 2019 goes to Lavin Silva Ali. Yan say pati mai. And the Commercial Education Society of Australia, CESA certificate, po le suenga whaavao loa Australia, ua mawaina lea le tumaitai offer
Roxanne Maungatai. Roxanne Maungatai. Ma o leo fa ululu ya ine tato to sanga lua festival maleva o le overall tax ya mai le ipu o le Pastor Tesese Memorial Trophy goes to Nere Moi Moi. Ya, say pati mai tato. Ya, vala watu manfa ralo ile ufionga le minsta. Ya, na ufionga te alavea. Ya mole tau au ina whailonga ya o le tangata o sidi au le tausanga i dua festival mareiva ya o leipul nai manatuai ya ma whaithiau ya Tesese. And the top students of certificate level 3 in office administration and computing 2020, Reti Falaniko. Ya le wasili awao certificate level 4 in office administration and computing, Faith Etuale. Au le wasili awao ile suenga whavau maro Australia Commercial Education Society of Australia goes to Luaipovo Maro la Aoleola. Le wa faudulu ya ile tausanga lua afe lua sifulu the overall tax 2020 ya manatuai le ipu honorable Misa Telephony trophies goes to Mepo Tema Esera. Ya falta ya tu lo tionga le minsta ya moritalia le fa ralo la so ai tanto por kalame ya o le pese fa tai ya le tanto wa fa u ya on fa i o ile o le tanto fa moi moi ile nei tai au.
Long after this endless summer is gone, I'll be lonely, you're so lonely, living only two, I remember to your arms someday. I'll return to stay till then. I'll remember too. Every bright star. We made wishes. Love me away. Promise away. I remember you. Toi sau no mai le siui o le tatou wha moi moi le nei tai au. Ta tonu lai le toi whaloina la whaloloa pe la lafa foi o le savili. Wa le upu e whai a tua, ia e leo le aso le nei e tuli tuli loa e le fili o la umua o le singano.
Ai tauia ina ia whai mawi inga o le tua, ia mea o tātou whaia, ia mai se wana mea lofa whaasoa mai a le poto ma le anta mai, ia o mwhai o na whaatino i nai, le wha moe moe, le ne yaso, le au ngā ote, ia maa lo le tauiwi, maa lo whaafitai. Ai veilo leo e whai mawhonga tau mori, ia o le whionga i le whaatonu, ai mai se o le pūlenga ma le aonga le Tesese, moli atuai le nganga whaafiti tere, lau sunga le whaafengainga, lau sunga le whaifiao, ia mai se foi o lau whionga le minsta, ma le minsta lango, ia o tātou ainga, ma wō, ma au mea mamae, ia o mawhai o na awa i mai, i le, ma ea whala oto ia i la tau o mai mo mai lunga o tātou penga te whailangi, ma lo whaafitai le tāpuai, ia o leo o tōru tō pule, ia o tōre ma tō pala, ia o tātou whanau, ia i maise, ia o le tautuaina o Samoa, ia e ala i so lātou le lei, ia e maise foi, ia o se poto o mawhai o na whaasoa tau ia, ina ia whai maamatanga fau, ia le wha moe moe le nei aso, ia e te puni seisi whai tutoa, ia e te tala seisi whai tutoa, ina ia o ngālo tō soi fua manu tō ola, ia e tautua ai le tātou o tunu, ina ia manuia le mātou talo, alo whangia lau isunga le whaifiau, ia maua lau mālosi, ma le whalitua, ia e ngalue e pēa wāre soi fua wala wina, lau whionga le minsta, ma le minsta lango, o rua tiute manua whaiva, ia e le whaingo fia, ia i le nei vai tau, ia te talo i le tua, ia maua lau nua mālosi, le tō whawha le tua, ia e tautua ai le tātou o tuno, ma ia manuia i pēa Samoa, ia o le mātou te talo lea, ia I would also like to thank our Sister Marlo Stevens, the Director of South Pacific Broadband Company, for making herself available to attend this special ceremony this morning. Ia ala tātou tūtulai, ia tātou uso whātasi, lota no moni, ia ona saunia lea le sunga, ia pasta si oeri puni, ia le tātou titalo e whai ua i tātou mafutanga. Tu ia te oe le vi inga ma le whamanu. A wā oe lava ua tau nu oe le nei whamoe moe i le nei maenga o tau sanga. Ma tu te talo ia iei lau whamorianga i le au whai waso lua se lau suria ba lua se lau lua pulu. Ma ia la tau manatua upo le poto pea o le poto i lo loto ma ua ma lia ia te oe le atamai ia whaafeau le whautauta. Whaamaruia tai tai o le mātou mālo, company o eo mātou whaatasi nei aso. Whaamaruia mātua o mai o māsani, tai tai mātou yoa ao, saunga le mū, se o le whai ungo nei tau sanga. Whaamaruia ia le pule, o le aonga Tesese Institute, ma whai aonga umalawa, tātou mo oe se o lava, i le whai unga le luafe luas fulu au tu mau pēr loa lofa malawanga lei pe ata apel nei au fia malu yoa au se o tau nu sanga le mu i a inga fio anga malana whanga ai fo i atu le vi inga i ati oe
O no lo lava swafa o mātu ole, ma wala o atu i nei. Amen, ma amen. Ia se a mai ni whamanuia te tele na mo le tātou whamoi moi le nei tae au. Hip hip! Ia se mai se whamanuia na mo le tātou lau le iluma. Hip hip! Whamanuia te tasi mo le au whao ma tātou a inga mātua. Hip hip! Ia whamalo whaktai.